Multimedijalni online kurs. Arhiket tehnike arhitektonskog projektovanja. Arhitektonsko projektovanje, pored tehničkog znanja, zahteva kreativnost i slobodu u izražavanju ideja. Ako imate iskustva sa AutoCAD-om ili nekim drugim programima za arhitektonsko projektovanje i želite da svoje veštine usmerite ka postizanju svojih kreativnih vizija, ovo je pravi kurs za vas. Savladat ćete primjenu Arhicad funkcija i alata koji su prilagođeni za modelovanje informacija u vašoj zgradi i naučiti kako BIM može da bude zabavan i fleksibilan. Vidjet ćete kako se koristi minimalistički interfejs i maksimizirati efikasnost modelovanja. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Arhicad tehnike arhitektonskog projektovanja po promotivnoj ceni od 5.880 dinara ili 49 evra možete naručiti preko našeg sajta www.anima.rs.